Thoko ya Miraa nthiguruni ya Somalia no itite na mbere kuthungutha nchungwa kinya nyuma ya rais wa nthiguru gutumiria kurugurwa kwa thoko kiumia kithiru kuringana na kanyoni muntu gutiwe kinya umwe kiria biashara 67 baria bari na barua cia kubetikiria kwendia miraa Somalia aretikirwa gutonyithia miraa kathetune ka Somalia. BARIUGA kuri na atongeria bari itine binene bakwenda gutumira thoko ya miraa KWIIGUNA BOBONGWA. Boniface Mwongera gatumenyithie nkuruki. In this regard, the two presidents kinya nyume thoko emire nthiguru ya Somalia kwerekithire rugo kyorio au ntukwenjume ekime kethiru. The resumption of trade in cut, otherwise known as miraa, from Kenya to Somalia to resume with immediate effect. Na denaru ntukwenyithiri na thuguria kana exporters ba miraa barataire bagitire license chocho ngiri 20 mwaka BARIUGA bo batiretikiro mwankira nande kometonyithia nthiguru ya Somalia wita komendia Kimathi Monjori okiama kia miraa Kenya mita no mo bagitite license iji ariugura bathungunite na baja kumenya kuna karata ya kwithira gechetho na nteto chethurite chenchia abiashara ba miraa bakiendelea kurira. Mwaka huu directorate yetu ya miraa itwira baina onda kuma mbavu bakatibati kunenkanira licenses. Baba ange bandege nabo bati kumyakinya ne hata kukarika katukuria ne hata rengi tukwirwa tutibati kunenkirwa licenses onde above ni onda yao ikuwa tutibati kunenkirwa licenses. Kimathi arenderea akore rais Uhuru Kenyatta atigira kuthingatira nteto jono tukwena bitha bawe bamamirite mato na bati kwenda utethia Kenya na ne aibu embe etogethra twena ministry ite gombo tekeleza onde a president immediately ora akuwa boge ya bokambia kureta ngono ingi uteaire bokageuza instruction cha president kezia yako office ya president irero thumbira kathari Kimathi Monjori antu baba kuthiuruka bakenda kubwithia kiama nthaka kio bethira ibonka ba license katubera kishirie Kenya export ni open ke muntu wonde ora uqualify utumaito biawe ome kinya miraa uteo gukaumbika na kau katugua ngo ni utheri kutuombikikia okinyogethero ri uthirikari ne withira iwenka ukwewa license yo kama miraa kuma Kenya wikia Somalia. Mnaku tuguchoma ndi kumakiri ministry orimi obisi afa abitha omomo no tendere turorithiro rigwetwa na tureko na mitaratire kubangano kagitene gaka kendera biashara ikethiro ikiambiria itithiro icokana nyuma kairi no ngerere na gutwira kiumia kitithiro ikinyira muthia biashara ya miraa nthiguru ya Somalia itirambire kuthithika na kuringana na abatu harmonization ye yabati kubwithwa mbere no sheria ateka irinjaru directorate na ministry ya agriculture bonde baicie ati itarere yakinya na kambwe ni asare nene ikethira muntu miraa akona kangwe kinya kari ka opportunity ko tuma miraa lakini aremo ni ukoya nonto bwa kwithira license yitira uma nke reporter Ntoshoro TV kuma ja kengina ngine kisoke Nairobi mbita Boniface Mwongera.